Imam Syatibi itu makada ia ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na dia nalepa kang ilillah. Aye. Usaha kang inang kasikiri dia nalepa kang ilillah. Ang kapakasiwet dini tay mata. Iya apa iya ko to masampaja ka iris reking. Iya ko to mangaji iris 9. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati dia nalepa kang ilillah. Itu makanya. At ake tujuan na supaya ia roati angkai malomo natamai agasan natamai hikmah. Ya sangin natamai hikmah magampangi pangajari de na may galasan na apa ia mitu ati may galasan na je ia na iya tu malasa manang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kita hadir Ketua MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Meritang Medan, Kecamatan Talulimpoy, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama. Juga di tengah-tengah kita hadir Ustaz Rusmin. Beliau adalah mursyid tariqah di Kabupaten Sidengan Rapang. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ki meraja lori Allah Subhanahu wa taala. Angka kina pasti darupa di dalam yaun Roma barakai. Ipake gune waktu cinampa palawangan na mengaribi isay untuk taklim. Jadi mudah-mudahan angka 23 hikmah ya rega padisa ngawat ding lolongan berkaitan ia ulangnya adalah bulan Sya'ban. Iaitu Nabi ta angka padongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Katuhan desa lihat bicarai maka dia Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Iaitu ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sa'ban ulakku nasa Nabi ta. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular ramalang ulan na umatku. Ia gagawe 23 tau pandri tafsir kami ia hadis saya. Angka berkaitan dengan bulan Sya'ban maka dia Nabi ta maginah kada Nabi ta ya ulas Sa'ban ulakku. Ia koi buka kita sejarah. Ternyata ayat memperintangi untuk masalah walori nabita itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah masalah walori nabita itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian iatona ulas Sa'ban adalah bulan di mana isuroi nabita rubai arah kiblat yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Sya'ban.
Tapi ang katurun na hadis sa ipadongan na nabita, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi dua ulat tumilaw baraka. Ular raja siba ulat Sya'ban baraka ilokoro. Tapi iro ulan Ramalang ilaw ko po Allah Ta'ala supaya wading idapi. Agama nananya. Yang pertama, ia ko ulan raja itu ulan na po Allah Ta'ala pegay istighfar ta. Kalaban niya ro. Ia ko ulan Sya'ban pegay salawata. Nasaba ulan na nabita. Jadi ulan raja kang ulan na po Allah Ta'ala. Ia ko ulan na po Allah Ta'ala pegay istighfar. Ia ulan na nabita makokoy tamay. Iya na ulang pegay bisalawa. Iya. Jadi minimal si sabu salawa siya sok minimal. Nasabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit na si sabu. 10 misi di menit tu na si sabu ya tu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tuloy patung kay materu aja na nalapa kang ilillah. Ati na ipasalawa. Jadi tu ati milala makada sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Masyatibi itu makada ia ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na din nalapa kang ilillah. Sa kang inang kasikiri din nalapa kang ilillah ang kapakasiwi din itay mata. Pa iya ko to masampaja ka iris reking. Iya ko to mangaji iris sembilang. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati din nalapa kang ilillah. Itu makanya. At tujuan na supaya iya ro ati ang kay malomo natamay agasan natamay hikmah. Ya sangin natamay hikmah magampang pangajari de na may galasan na apa iya mitu ati may galasan na je iya na iya tumalasa malasamanang maka dete tanreati sireati padiati na ati namanam ya tu. Jadi iya nati na masalah tu masalah. Iya tu ampai melona ipameraja na bita ipu arona yala jantunna. Iya tu yala de gagalian na yala tu. De jantunna tu ngami bayala. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air Zam-Zam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah. Iya na romaknana maka da sininna alalangange o kumana mi ati tatumpu. Melo ko masampajang ati jolo umpakan jaki o komito. Asi sumpungan elaw ripuange ati na minonroy. Iya na iya tu makanja manang. Iya na iya tu masalah manang. Yan ang kabalibolatan malyoto na tumapad diisi paddiati ito atin na masalah ito yan na mo siya gagan na sa kingkir tapake na rekoti masalah de meto na may malo makanja papinadingi jadi itu kuncinya kemudian maka kaon na salawa maginang kapado nga makalata pada piri ka angka 2 telu tau pandrita pahang itu mah kada iya tu ular Saban oku itu masaoro mega umat na nabita mate malomo amat yang ikut makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh bulan arwah salasi din na to pak do ngiro to milodon atau malampe sunga yang pai maka data pada piri ka ulan Ramalang mudah-mudahan dia toki gagak tama gari si okoro jadi tilaw do ang ngalita betul ngan iya narona na pak guru ngan nabita rupa do ngan ngero ilaw ki baraka 20 bulan raja si baula Saban na patong milaw do na tumalampe sunga apa maka tapada piri ka ulan Ramalang tumilaw do na ninuli dapi ulan Ramalang iya ko ulan Ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya ka gungkuliangan ni pasipulung ipakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa na iya ko Ramalangi palaga dosa tanya patutu dosa yan nanti ampai marepa wacara matu komeni tama Ramalang makada iya ko Ramalangi aja na astagfirullah tabaca gitu aja na astagfirullahaladzim aja na yero tabaca ko Ramalangi ito laiwi
laba pi ramalan ni pakai si astagfirullah. Yana tama ramalang ta pakai al-afu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Iya ro ta pakai ko ramalan ni. Si cucu si sangihannya tu apa menurut penjelasan ahli tafsir maka ia kumak istighfar natutup mi dosa. Natutup mi dosa. Dia nasusui. Makanya istighfar itu dari kata istighfar, menutup yang nampak. Ko makna bahasana. Itu pada ko to maroki o ko kartasa nang kasala to mala tip X. Yero tip X de nasusi o kie ang kamoy ilalang natungko minatatuto. Yan na romana na istighfar menutup yang nampak. Tapi ia ko alapu nasusumi matoy. Sehingga itu nak kena nabita nigi tau mapuasa ramalang imanan waktu saban. Ya betul na iman si bawak penuh keikhlasan. Karena pun Allah Ta'ala pada ya tu tahu na reko bunga jaji pole wetan indok na. Seperti bayi yang baru lahir. Magai nasaba ipacingi mi mati dosana. Ede metona ni pitangi mato ko soremoni kadang kairo. Ya mi ko istighfar pita manamui matu. Jadi kita usahakan ulan ramalan tapake ni malaga dosa itu yana ro tapi gairo Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Na iya sikiri dua mi onron ni runtuk nomor si dia ko ramalangi nomor dua ko to mas sempajang palawangan na sujud duduk di antara dua sujud angkat yo ko tu rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warasukni wahdini waafini wa'fu anni. Angkat yuk tu. Itu sempajangi palak gado satu. Yana tu ampai makala Nabi ta hadis Bukhari makala Bukhari Muslim. Ia kotame waktu sempajangi nalai pun Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataru kusalengkan si bokuluna. Itu ampai kotame waktu sempajangi mata nak pape nak dingi samanang kebeban maka dia Nabi tanya koro ko isi baba ko sujui tak dendak ni tu dosa na pada tak dendak na dodongi pula ditakin ajui yana tu ampai dua tu kalimat ipake pada subhana kotoroko ipake tu subhana kotor sujud subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la. Dua mi onro ni pakai kalimat subhana rokok mi siba sujud nasaba iya na tu onro palak gado sami matto iya tu ampai ko to pura ma beresalang tap pamaringa papina dingi risese na tau maga atau pasam pajangi memang iya na mo ko mapatu-patu deto iya to iya mi tau marepa memang masam pajang iya na tama waktu matana iha papina dinna itu beban tapi ya toh na pura nama sempajang tapasaman nasa dengan kagak ketalat ga tapi na rampi mati na bita maka dadini yang mana na dosa na pacing itu kamu pamonro kau pa maka da kamaki aku tu pura na roko suju mapacini ro de ang kamu pa tapi maka dia nabita napasipulungi pong Allah Ta'ala laupi mak jumaatan na napalaga. Jadi itu sempaja jumae palega dosa sesan na sempaja perlue dalam satu pekan. Iya na ro nanolongan ngaroane palo mak juma yo po makun raya dia nanolongan. Apa dia nalau? Jadi ele toro wisang mah kada magi ro makun raya na dia nalo mak juma bela. Iya. Dia terus diwisangnya Pak. Ia tu makun raya lau mak juma sunna milauna. Tapi ia ku mak juma i makun raya pasel sampajal lorona. Engkau ko dalele beruntuk. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk solat Jumat. Tapi sampajanna dena sunnah ko na jamai. Tatai wajib. Tatai mancaji pasel ya Pak makale. Ipeko ni ko masampaja Jumat ka makale Aisyah, makale ipeko ni ko ma Jumat ka makale bita pasel sampaja lorong. Iya meni rohat desa nakatani ta werona nang kapake ya tu makada ya na to pura mak Jumat de na to masampaja lorong apa angka tu dua telu tareka de na pake ya tu ina ya na pura masampaja Jumat maka de ikama napa masampaja lorong desa teruntu di biasa
Aga alasan na pak. Makui alasan na. Iya ro sampaja Juma imon riman yang kapole parentana. Iya sampaja 5 waktu yolo no parentana. Kan si salah kan imon riman sampaja Juma yang ke parentana. Jadi pertamanya itu perintah sholat 5 waktu yolo no. Boleh nama meraja nabita. Nanan pigau ni nabita ya sampajange nang kapole parenta sampaja Jumae maka dai tau panrita ya rode na sapaka maka dilagay maka dai garo sampaja Jumae parentana ro pole nasusuga sampaja loroy nasusuga ni maka dai de tuliang kamoy apa ia sampaja Jumae wajib ikadudukan tapi dia tidak menggantikan sholat fardu sholat Jumat agalasanna nasabawat di deni jama kega iya koto malasa dena wajib majuma busilopoi itu na wajib majuma nomor 3 musafir dena wajib majuma na iya kong kasampaja wat di dena wajib ijama dena wajib ya tuh itu betul kan na ya na wat dengan deni jama tuh berarti dena tolai bisa sampaja loro tatamu yang kah ya na ro na pakero ya tetap menapa alasan berikutnya nasangaga maka dia tu sampajangi pakato bae na ya ro kato bae ka mesti basara apa ro sampajangi kan mak basara patawe pekoni di pakato bata na mak bicarogi itu ya na tu ampai ang kanasa de ya na de nak basara asam pajaloro ko tapi namu ya ro mak basara ko to melo pasale salato apa to maka na mangulo timoram ya ro jadi koni itu mana dia nama ngolo watang nama amak basara mangolo timur tomi jadi dega purana komeki mapangewangi yang pai makada iri mani bawang ya komeki macuri rumah sampah jaloro pe mangacuri ini makada magi je pe nangka itu Abu Hanifah termasuk tu witiri nangka wajib tanya sunnah iya Abu Hanifah tu ye kong ka pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan iya tu witiri wajib pendapat na tu Abu Hanifah na pake apa maka dari pangluta Abu Hanifah nangka desa na nabita maka ni gini kita mawit dena witiri tanya golong aku berarti ya sakar ko nabita berarti wajib ya gagawe kemudian yang kedua maka nabita aja lalo na demo witiri lalan na siwani walau rakatan namo manisirakan unur pentingnya imak Abu Hanifah ina wajib witiri itu jadi makuiro penjelasan atau pandrite yati ya ampai pak ya korun tu ite masam pajaloro di upasalai ternyata mi ya rupake iya mi upake ya iman tasyafi maka dia na pura mak Jumat dia na masam pajaloro iyo pui dipake ngero pendapat tapake ni yang masalah iya nanti ya sang ada namanya sikap hukum ada namanya hukum Islam ya kumakadete hukum Islam sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah ya kumakade sikap hukum isapa ni salah sidin na kegay pake tapi aja tapasala iro tau leangi si salay pendapat ta dia na tunan caji susah yo pumakoko pendapat ning banasa cocok ya dia na mi maka coko sunnah si salamanong ya na tunan caji susah gitu iya gitu padahal angka mana modal lele angka iya apa makuye ia perlu cek de ujelaskan ya ia tu agama ya kata lu memang tu cabanna kajian Islam kajian iman kajian ihsan kata lu ia kumakare kajian Islam berarti hukum-hukum tu kayak tamu koro cara-cara na tema sempajang cara-cara na tema jenne ya kemana itu ya mak dosa kange jenne al wudu furudu sunanul wudu nawakidul wudu angka mana ngukor ya na riasa kajian Islam ulamanya disebut fuqaha ahli fikih mega pendapat koropa aja tak kada madatu masabu ya kada ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere ma ko kadi mon riban renge kadi silam pui do cilina angka to nak kabawami tidak mai garupan nah angka mada ka mari ase ka mon riban re kajian Islam manang ya tu fikih manang ya tu ya sange fikih pahang gitu iya mak lupa-lupa na sabayaro na bita ko jokay de meto na pacho manang sahabae de
dia nak kada joka ni Nabi tolong ko ke kampung Nalawi macu mana sabai capu hatu teh ko Madinah ko macu mana ni de madari pi tu minta Allah ye na roni teh makadui Nabi teh masampaja makko modelek na ye na rawatu manca jihad desa si sana lo si Nabi teh joka ko kampung lengi lesi na pacio lesi modelek na Nabi teh makadasi makko abate na Nabi teh masampaja ni don rupa ni na pada mana moro kita kome mapangewan nasade manasawita pole ricide nasade muiya wita to mapangewan ni itu iya na roko na paici diruntu na de ni runtu ya pandapaleng mapasala di mataru jadi iya na ro pikir mai galada tu mai ga idi manibawa ro matu makadami tau pandrita Iro iman tasyapi hati-hati ko masalah agama dia nama capa hati-hati ina tu ampai ko masampajangi ina iman tasyapi itu makale ina la biar katalu ko kedo lalan nasi de rokok batal namo makakang dia tu di maloli sulimai makoi iya ko mata ipah ko bami aja nasi di dua talu apa batalnya tu aja jadi ia nalai liwang yo koto jadi makiro ya aku bani gerakan kecil pa kamu tu dia narusai dia rusak sampajange ia kayak matai namo amakidi-kidi mako kasiratu dia tu narusak itu gerakan yang tidak membatalkan salat matai ko kedo-kedo mako dia na batal kono si bawa ingat ko macimpai kakak mata manyawa cimpa-cimpa ingat dan mereka agak tu angkat tu iya royawa lama rupa kok kedo iya rodeto na batakal katu sampajang iya na tapahang itu iya namo ka 10 kedo deto na mereka agak iya jadi tapahang ko hukum itu jadi ya ko makadani teh piki berarti pahang iya ko pahang may garupan na ulama na ye masawro na satawi apa Imam Mali, Imam Abu Hanifah, Imam Mali, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal komen isi di tingkah maka laki kajian iman ya ko iman maka di teologi ilmunna ulamanya disebut murabbi murabbi asanna mazhabnya Mu'tazilah engkene Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah yang mana nero Ahlussunnah wal Jamaah iya na golongan tak bagi 73 nasa nabita tanya pikir onai tania tauhid emi iya na tumay garupan nama kokoy pahange angka nama kalaya rukuwan ni sepertiga malam no ipo ng Allah Ta'ala lokolino biasa tangkalinga di mangkalinga cara memakalaya na sepertiga malam angka ipo ng Allah Ta'ala no okolino ina repa patupuang ni apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajenne jadi ya konoyo ko pag Jakarta si jangi kasi ko pangkajenne ide na tu ng kanarewa ito peko pe mana na yaro di Ahlussunnah wal Jamaah maka da pale akali barakan na ya lampu ang kamuya se balonge cahaya na minolok ko lantai makiro katana jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya pada mi itu ko makada okwi pangala taala kilangi mon jolo-jolo pakanjaki iya ro pangala taala wa huwal latiful khabir maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kay tudang koe mancaji mahlu itu maka pe ko be bate pahangi na makada nabita wattunna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pong Allah Ta'ala na ite pong Allah Ta'ala koro berarti ke koro jolo-jolo makada ita pandrita iya ko makada na ite na dia anak nabita situ dagang nga pong Allah Ta'ala makadami okko maniro nabita na panaita pong Allah Ta'ala pada ko makadaka minre ka ako manarana masjid kubah oko mana copo na manaray na pawita ulangnya ang kagi ulangnya ko copo na manaray dekake makamu pabela yase tapi ako meki mitay ulangnya oko ki manaray minre na pawaditita berarti tapi deno ko ulangnya mako matiro pong Allah Ta'ala maka de ok ala mustawa naitay nabita pong Allah Ta'ala deno ko pong Allah Ta'ala makamu pabela onrona cuma bisa melihat ketika di situ
tapahan nih kira-kira. Itu palang-palang supaya aja nanti susah sabab maya gaji makokoahe mubah pengaruh nato na je rumidiai sehingga kadang jadi masalah tapi deh mereka agak nah itu ke ya Pak maupun